Poprosím vás, aby ste nám povedali pár slov k tomu, čo sa teraz bude diať a aby ste nás previedli týmto posvetným obradom. Hare Krishna, všetkých vás srdečne vítam tento dôležitý deň. Hare Krishna, I cordially welcome you today. It's a very special and important day. Program začneme kirtanom a hneď v rámci kirtanu sa začne aj uctievanie kopca Govardhan. We will start the program with kirtan, and along with the kirtan, the worship of our Govardhan hill will start. Kopec Govardhan budú uctievať brahmani, môj manžel Ramanujacharya Prabhu, Kaushalya Mataji, jej manžel Hanuman Prabhu z Čiech, takže ich srdečne vítam. This Govardhan hill will be worshipped by our Brahmanas, Kalavati Shakti Mataji, her husband Ramanujacharya Prabhu, and Kaushalya Devi Dasi, and Hanuman Prabhu, who came from Czech Republic. Celé uctievanie kopca Govardhan bude prebiehať pomocou védskych mantier z Rigvedy. The whole worship will be accompanied by Vedic mantras from Rigveda. Takisto z Pancharatri Pradipy a Haribhakti Vilasy budú použité mantry. We'll also use mantras from Pancharatra Pradipa and Haribhakti Vilas. Ako môžete vidieť, na tomto veľkom kopci zo sladkosti je na vrchu samotný Pán Krišna vo forme Govardhan šíly priamo z Govardhanu. As you can see here on our hill, on the top there is Lord Krishna himself in the form of a Shila, Govardhan Shila, directly from Govardhan, India. Samotný Pán Krišna ako Govardhan bude uctievaný pomocou 16 upačár. Lord Krishna in his form of Govardhan will be worshipped by 16 upacharas. A súčasťou týchto 16 upačár je Abhishek, čiže budeme oblievať kopec Govardhan panchamritou, ako je mlieko, jogurt, ghee, voda a med. A vlastne tento nektár, túto charanamritu budeme potom distribuovať a piť. Part of this worship is pouring panchamrita, 5 items: milk, yogurt, ghee, water, med, honey. Govardhan Shila will be bathed with these 5 items. We will collect this nectar and we will distribute it to you afterwards. Hare Krishna, takže otvorme svoje srdcia, odovzdajme sa Pánovi Krišnovi a môžeme začať. Let's open our hearts, surrender to Lord Krishna, and let's start together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare